miaka 25 ijayo taifa hili litakuwa na wazee ambao ni takataka. Kwa sababu umri wao walionao leo wana miaka 25, 26, 30. Wanawaza kupata suluhisho lazima watumie maandamano. Hao wanafikiria nini? Kama ni umri wao walionao sasa hivi wanafikiria kupata suluhisho ya taifa lao ni kutumia nguvu, ni kutumia maandamano. Piga mahesabu miaka 25 ijayo tutakuwa na wazee wa namna gani? Tutakuwa na wazee ambao hawafai. Itakuwa yani kitakuwa ni kipindi ambacho tutakuwa na wazee wajinga, mataila, machizi, uchafu, takataka. Ndio tukwepo wazee kipindi hicho. Kama sasa hivi wenyewe wanaamini kwamba kupata solution lazima watumie nguvu, huo ni ujinga, mna kitu kama hicho. Unajua, ukitaka kujua kwamba wazee watakokuja kutokea miaka kadhaa, huwa tunaangalia matokeo ya ujana wao yanakuwaje. Ujana wao wanawaza nini? Kama sasa hivi kwenye ujana wanawaza ujinga kama namna hii kwamba wanawaza maandamano ndio suluhisho, nataka nikuthibitishie kwamba kwenye uzee wao tutakuwa tuna wazee, tutakuwa na takataka ya wazee ambao hawafai hata kuulizwa chochote. Ndio hivyo.